минут выступать? Сколько минут? Тут без штатива плохо, конечно. Ладно, попробуй снять вас. Рената! 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 Глухая совсем. Şın ko'ngildan zo'r rahmat sizga. Quvvat qilarim munda ekan. O'lganiz kelsin, quvvat qirayini. Qo'ynar salom. Barig'izda da. Hurmatli tomoshabinlar, hozir endi yoshroq qizga o'rnimni topshiram. O'zim ketib azroq yol etim. Alakışı bitindi. Qarshi olasiz. Bayan jiladi endi u qiz. Siz ona olqishlarga ko'mib jiberdingiz. Hozir tog'inda zo'r olqishlarga ko'mib jibersiz deb ishonam. Renata Badamshina, Moskva qizi. Renata Badamshina. Rahmat Galiya apay, bek motor shirladingiz.
Рахмат. Бу байрам булмас иде без моих родителей. Спасибо, что они есть. И спасибо моему преподавателю, Шагапову Хамитовичу. Ринат Вадамшина, sana da rahmet. Barısına da zor rahmetler. Çünkü bizim için nokta etiyeniler bu dünyaya tuğdırgan. Çünkü alayda şunu aytib o'zim, biz g'ariza yozib biribizda tumadik. Etiyenilerinin tilagi bu inşaat tuğdik. Endi hozir o'sib shikkash etiyenilarga biz o'zimizning burishimizni qaytaramiz. Çünkü bizning Tatar xalqında, Boshqirt xalqında shunday ayber bor. Etiyenini hurmatlaw, ulug'larni hurmatlaw. Hurmatli tomoshabinlar, mana hozir sahnaga sizning oldingizga tag'in bir yigitni chaqirib chiqaram. Ul menga aytdi, Tuban Novgorod yog'indan, Kochka-Pojarki ovulidan bir nindi regaliyalarım, bir nindi titullarim, ismlarim yo'q hali deydi. Tik olayda kishining tovushi bo'lsa, anga bir nindi ismda kerak tugul. Shulay bil. Biz artistlarni tovushi uchun yaratamiz, ismlari uchun tugul. Shulay bil. Shulay. Qarshilamiz. Kochka-Pojarki ovulidan Ramil Husaynov. Jigitlar keladi. Jigitlar. Sizga taklif berishim Rafael Kuramshin ijodi, Ahmet Abu Sattarov she'ridan. Yo'lim. Ketdik. Güz altında yana buylarım, İçlerine düşe balaşıyorum, Gönlümde var bunlar. İçlerine düşe balaşıyorum, Gönlümde var bunlar. Да. А то солнце. Сейчас фото сделаем. Отправляйте, ничего у меня не открывается. Отправите, ладно? А у вас и фотоаппарат есть? Фото снимаете? Давайте визитку. Что там у вас? Сейчас работаю. Сейчас дам, сейчас. Простите, а вы только фотографируете и снимаете? А как надо? А можно меня сейчас снять? Я буду выступать сейчас. Хорошо. Спасибо. Вы только представляйтесь получше. Хорошо. Фото отширинг, пожалуйста, мне некогда и просить некого. Хорошо. Дочка у вас есть, дочка. Дочки нет, она сегодня не пришла, она... Салям. Biz sizni думали вообще жоқ, Саман тойында. Как нету? Нет, көрмедік. Біз тігінде жүрдік, мында да жүрдік, мында да выступали, а сіз тоқайда жоқ. Вы не приглашали? Саман той есть, Саман той.
Рамин Хусейнов! Түбен Новгород жігіті Көчкі Пожарки ауылынан тірі тауыш біле сіздің үшін жырлады Рамин Хусейнов. Hürmetli tomoshachilar, hozir sahnamiz turine bir motor şiver qizni chaqirasım kele. O'zi tiynoqqina, motorgina. Biz o'tgan otnada shuni da aytib o'zim, bir qo'yishanda Töben Novgorod yoqlarında bo'lganim yo'q edi. Xudoy shulay yozib chiqargan. Madani avulunda savanto'y borib o'tkardik. Mana bugungi men ol savanto'yni kuni bo'yi olib bordim. Şunun xatli qiziqli, şunun xatli yaxshi ham g'adiy kelib chiqdi. Bu qizimizni madaniyada bek usta ettirib qarshi oldilar. Bugun da siz uni yaxshi jil etib qarshi olursiz deb o'ylayman. Tatar xalq jiri bilan sizning oldingizda Darya Mirkulova, Umr Zoya. Aferin, ay молодец Darya. Жаңа татар тілін білмейші, міне рус қызы болып, татарша жырлап қарағыз сіз. Ол бұлдыра. Молодец.
Biz rahmetli. Hürmetli tomoshachilar, hozir endi mana Daryoga qo'shilib, bizning sahnamizga Safra ansamblini chaqiraman. Folk turkum, hozir bizning shunday yangadan yanga ism, понятиялар, elek ul xalq turkumi deb aytilgan bo'lar, современный tilda aytganda folk turkum, Safra turkumi. Qarshi olasiz, Safra turkumi. Onların yetakchilari Indira Sardiyeva, Indira bizning Qozon qizi, Qozon konservatoriyasini bitirgan qiz. Miras ansamblini barig'izda bilasiz. Moskva madaniyat o'zagi oldida ishlab keladigan Miras ansamblining yetakchisi mana shu qiz. Kichkinagina, yobiqqina Indira Sardiyeva. Endi hozir sizning oldingizda Safra turkumi. Sizin aldığınızda eş tavuşla jırladı Safra türkümü. Onlar üzerinin çıkışlarını devam ederler. Gülleri dibreneniken, gülleri gülleri vursa gülleri dibreneniken.
taşımasam dolaşım Jırlar şiirden iken Oradan yine sağınığanda Kübellerim Asılı taşımasam dolaşım Jırlar şiirden iken Safra folk Türk'ünü. Kızlar ve jigitler, tuktağız hele kızlar. Birem isimlerinizi aytayım. Rima koy tele, Rim. İkinci tavuşla şırladı. Rima isimli kız. Rima Işniyazova, fleyta. Hem ikinci tavuş. Gitara hem birinci tavuş. İndira Sakdiyeva. Bu Ebr'nin ismini Şekir diye beyteler. Darya Merkulova. Haminde Roman Kasetnikov. Tatarlarının Tatarı. Sami Tatar jigiti. Roman. Safra Türk'ünü. Rahmet sizge jigitler kızlar.
Киләчәккә зур уңышлар телибез сезнең иҗатыгызда. Безне тагы да шулай куандырып яшәгез. Хөрмәтле тамашачылар, инде хәзер сәхнәбез түренә. Сез беләсез, ул ханымны аның кичәләрендә дә булганыгыз бардыр. Ал танышу кичәләре оештыручы ханым, исеме аның Алсу Иркәбай. Синең зәңгәр күзләрең. Рас. Хәерле көн, дуслар. Сабан туйлар mübarәк булсын. Барыбызга да шатлык китерсен. Зәңгәр күзләр китерсен. Әзрәк тотлыга күрәсең. Моны төнлә казарма сакларга бастырганнар. Төнлә казарма яна башлаган, казарманың нәшәле чабып чыкканда рядовой Хабибуллин штабка җигер дигән капитанга докладывай, скажи, что казарма горит. Теге чабып барган казармага, барып кергән капитан, что случилось дигән икән, товарищ Кап-Кап-Кап-Капи-Пи-Пи. Успокойтесь, рядовой, скажите, что случилось. Товарищ Кап-Капи-Пи-Пи-Пи. Рядовой Хабибуллин дигән, успокойтесь и скажите, что случилось. Я не могу сказать дигән, можно спою? Давай пой, татары хорошо поют. Теге шул моңа биргән җырлап. Товарищ капитан, казарма горит, шула, казарма горит, шула, товарищ капитан, товарищ капитан.
базарыма горит. Эй, сволочь, что молчишь деген теге татарша 5 минут жырлағанша қазарма янып біткен. Шүкір Аллаға, бүгін біздің бір нәрсе де янмай. Hava yoqdi, quyosh balqay, tatarlar, bashqurtlar sabon to'yin bayram edi. Amin endi shodlanib sizning oldingizga o'zimning yoddoshim desam da yaray. Buva rayonidan Ulyan bilan Yanashagina rayon, Buva rayonidan Mayak kolxozining oldingi bayarqisi Alsu Fatxulinani chaqiram. Alsu bayag'ina kukuruznik samolyoti bilan kelib tushdi. Anatagi og'ash arqindaning kukuruznik kimlar ko'rmagan, можете borib qararga. Alsu Fatxulina sizning oldingizda Buva rayoni Mayak kolxozi. Berarti saya mulai mengga ini. Iya, bumbor ini nggak garmon. Masuk. Taşlap gitken sayrar miken sandıgaş Yüreğimden jırlar şığa Üzülüp sağınıgaş Dostlar sağıdır Gürle bakın soyunu Dağını koydu fillemeli Nıksağını deme boyunu Dostlar sağıdır Gürle bakın soyunu Dağını koydu fillemeli Nıksağını deme boyunu Ballarga açtı sana duvaş Qayda eken yası Tuğan yaklarga bir qaydı Rahatlerin duyası Dostlar sağınıdır Gürle bakın soyunu Dağını qaydı filemeli Dıksağını deme boyunu Dostlar sağınıdır Gürle bakın soyunu Dağını qaydı fillemeli Nıksağını deme boyunu Dağını qaydı fillemeli Nıksağını deme boyunu Nıksağını deme boyunu Alsu Fatxulina жаңағат Рахмет. Yüreğine ayттым. Alsu ol мәзәкне юморны аңлай торган кеше. На самом деле Буа районының драм театрының актрисасы ул. Alsu Fatxulina. Рәхмәт сиңа, Alsu үзе уйнап, үзе җырлап, хәзер сирәк бит инде. Хәзер ир-атлар да сирәк Тальянда уйный. Alsu безне хатын-кыз буларак Тальянын ташламый, Тальянына тугры булып кала. Hürmetli tamaşaçılar, hәзер сезнең алдыгызга егетләрне чакырасым килә.
Tataristan jigiti. Tataristan jigitine tugul әле Tataristanның қаласы, баш қаласы Qozon шәһәреннән Tataristan Respublikasының ат казанган артисты Илнар Яруллин Татар халык җыры алмагачлар. İsemiz Usor beyramdan sizni. Sabah to'ylar mübarek bo'lsin. Birga biyib jırlaymizmi? Aydangiz, ketdik. Birga do'stlar bilan shular. Olma bittu tu gerek, tu gerek içlerinde yaşadı bir yana. Alma başları, sayri sandu başları, sayri sandıra başladı. Alma başları, sayri sandu başları, sayri sandıra başladı. Alma bulsa şunday bulsun, versin üçün bularlık. Kızlar bulsa şunday bulsun, senin için bularlık. Alma başları, sayri sandu başları, sayri sandıra başladı. Alma başları, sayri sandu başları, sayri sandıra başladı. Buraya dostlar şulay. Ben alma başları gibi. Beyler yaptı olsun, beylerler mübarek olsun. Başım diklerim. Sandalaşları, sayri sandulaşları, sayri sandıra başladı. Alma başları, sayri sandulaşları, sayri sandıra başladı. Молодец. İlnar Yarulin, Qozon. Hem biz sizin bile hürmetli tavaşaşılar. Oramadınız mı? Keyifler evet mi? Gürletip biyibiz mi tağın? Birgeleşip kuşulup jırlıyız mı? Ay malatsı. Yaratam indi bile şunday tatarlarını. Hürmetli tavaşaşılar, hazır sizin oldığınızda Tataristan Respublikasının
Мәдәният министрлыгының медалена лайык булган артисткабызны чакырып чыгарасым килә. Ул безнең Мәскәү татарларының тормышында гел актив катнашып килә. Ансыз бер концертта, бер сабан туйда, бер кичәдә, бер җыенда узмый. Шуның хәтле актив кеше. Кеше буларак та бөтен яктан килмәгән җире юк. Йомшак, акыллы, сабыр, тыйнак, олы җанлы, татар җанлы хатын кызны каршыгызга чакырам. Каршы алыгыз. Хәзерге вакытта Подольск шәһәрендә яшәүче тумышы белән Түбән Новгород ягыннан үзе Зәйнәп Сөләйманова. Бәйрәмләрегезне
Zeynep, min rahmet yüzüne. Min rahmet. Min rahmet, hürmetli tomoshachilar. Hazır indi sahnamizda estafeta naqobat Moskva artistlarimiz qabul etib olib, tag'in olg'a taba boramiz. Xo'shollig'iz. Moskva madaniyat o'zagi oldinda Talyan ansambli bor. Bizning Talyan ansamblining yetakchisi Rossiya Federatsiyasining ot qozongan artisti Ildar Hamitovich Shigapov degan o'g'il. Bilasizdir siz uni. Tuban Novgorod yoqlarining Madana ovulundan tug'ishi bilan Ildar o'g'il endi mana bizni aydab borishi, u bizning o'qituvchimiz, u bizning uyushtiruvchi, u bizni mana sizning oldingizga sahnaga chiqarib bostiruvchi. Biz bit borimizda turli yoqlardan kelgan, shit zo'r qolaga kelgan, shitigi odashgan allanishni o'zingni his etib yuriysan. Mana shunday kishilar yo'lda uchrag'ach, rahat bo'lib ketadi ko'ngillarga. Rahmat aytasi kela mana shu bayram bilan o'ng'aylanib Ildar obiga ulug' rahmatlarimizni yetkazasi kela. Bizni uyushtirgan uchun, bizni tatulashtirgan uchun, sizning bilan ko'rishtirgan uchun. Hozir Ildar obini men sizning oldingizga chaqirib chiqarim. Endi hozir sizning uchun jirli Liliya Aminova Ildar Shigapov jetaklagan Talyan ansamblining solistasi Liliya Aminova. Yeah.
Лилия Аминова! Өмірде қартаймай тұрған ханымдар біздің Мәскеу мәдениет өзегінде шуның хәтлі, алар біле көңілі. Біз қой вақытта гастрольлерға шығып кетеміз. Шул ханымдарға әйтерсең 15-17 яш. Менә жырлы, моңлы кешеләр, шуның хәтлі бай кешеләр. Шул кешеләргә тиңләшеп яшисе килә. Hürmetli tomoshachilar, hozir endi sizning oldingizga tag'in bir artistimizni chaqiram. U artistni bilasizdir azrak. Balkim ko'pingiz bilar, 70% точно bilar. U artistni chaqirgancha tag'in tatarlarni maqtab bir so'z so'ymaydi. Ana bir vaqt bir kunni tatarlar Mariska minganlar. Tatarlar Mariska minir oldindan Amerikalarda mingan, Yaponlarda mingan, shul marsiyanlarning dnevniklarini topganlar bir kunni. Ул булган ерак түгел әле 2014 елда булган бу хәл, бу дөрес хәл булган, чынлап хәл булган бу. Август-сентябрь айларында булган, иң башта Америкалар менгән. Марсианнарның батискафларын тотып алып, теге улавливать итеп инде үзләренең әллә нәрсәләре белән, приборлары белән 3-4 сәгать içinde bu batiskafны кайырып ачканнар, үзләренең технологияларын кулланып. Марсианнар алар әзрәк кешеләргә ошаган икән, но әллә ни кеше гәүдәсе дә түгел, но аңлыйлар ди кеше сөйләвен, чынлап булган бу хәл. Америкалылар гамбургерлар алып барганнар. Марсианнарны гамбургер белән сыйлаганнар. Гамбургер бөтен марсианнарга җитешмәгән. Кемнәргә җитешмәгән? Шул марсианнар Америкаларны үзләрен тотып ашаганнар. Ярар, шуның белән эш тәмамланган. Bir 3-4 көннән, шул ук август-сентябрь айлары булгандыр инде 2014 ел. Японнар менгәннәр Мариска. Японнар бит инде алар безнең передовые технологии. Бик тиз 2 сәгать эчендә батискафны ачканнар, үзләренең сушыларын тәкъдим иткәннәр марсианнарга. Бөтенесенә җитмәгән, кемнәргә җитмәгән, шулар японнарны үзләрен ашаганнар. Сентябрьнең 15-е булган, ул көнне